وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kakasih hatiranan, alhamdulillah, dari naisap kita niyo kahilan waktu sarayaw-rayaw, ano na yung waktu hikarwasin pakarajaan na to, sa tayo naisap na ingurumulya tagsuko sin waktu ini, dan palugay, tukbal ko yung guru kalasan, gurumulya, wero narugay yung dekan Syekh Abdul Nasir Abdul Rahman, wal yatafaddal siyadatuhu mashkura. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال جل وعلا: إن الله يحب المتقين إن الله يحب المحسنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasih sinallahu ta'ala tiranan. Dari naisab kami mga kamaumaasan sing kamu hakabiaksahan habiad waktu. Umatud naisab kami mampahadarat sing kamu sa barang sinabutan sing suara ini. Ganap pangadjian. Kami masih kita niwa pangadjian bunga sin pag-iman. Aula na habunga sin pag-iman. Kasinguran kaya to taniw sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga sila bariman usog. Iwan bariman gagay. Sabab kalna sila yadto ing kalasahan sintuhan dia dunya. Aula na
kalasahan sinallahu ta'ala hadlaw kana. Mga kakasin sinallahu ta'ala in ayat pangadyan na to. Yatud na mo maun padarat singkamu ayat hasuratun Nahl. Ayat hanggatus kauhaan tagwalik. Di ayat ini piyakuyag sinallahu subhanahu wa ta'ala im mga bariman usug iban bariman babae. Maita sila yadto piyakuyag sinallahu ta'ala bukunin nagpakuyag kanila pagkahinila iban panyap nila tumagawa in kakuyaran nila ring Allah subhanahu wa ta'ala. Yanaluna maghfiratillah. Karena nadawhat nila in kaampunan. Nadawhat nila in kamaapan. Nadawhat nila in pagulong ibang paglasa. Kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bukun kabayaan sin pikilan niya. Bukun kabayaan sin nafsu niya. Iban sin pagkahin niya sa gawa. Nadawhat niya haatulan miyagad kabayaan sin maha suci maha tinggi. Allahu subhanahu wa ta'ala. Uno yan mga anak kapong taingukan tanim palman sintuhan tanim Rabbul Alamin. Inna Allaha ma'alladhina attaqaw. Sabunal tungod. In maha suci maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay magbabaya-baya. Siya in magbabaya-baya singkatan pakaradyaan piyapanjarin niya. Dahil nga sa babiyad to, siya man yung magbabaya-baya, miyarad sin pagbaya niya, madawhat nila in karayawan dunya, iwan karayawan adlaw kana. Isyuin nakadawhat yan, ma'alladhina attaqaw. Yung mga bariman usog, iban bariman babae, hauno na sila nakabutang di hababaw singgumi. Allah. In sila yan halawm. Panggapi sinallahu ta'ala hari niya gapian ini siu-siu tau gapian niya imbar iman usug imbar iman babae. Ikarua. Bang niya gapian na tabangon niya na. Mga anak po magkagunahan kita niyo gapi iban tatabangan. Bukun da isa bingkagunahan na to gapi iban tatabangan daing hapagkahin na to daing kato tani wayrum miya misanang lo. Hama sa sinjunjungan iban sa mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam miskin sila, malamma sila, way kusog nila, way kuat nila. Iagad nila man in kabayaan sin Allah Ta'ala sila na in kiyabugaan sin kataan. Mabuga kanila in syaitan, mabuga kanila in manusia, nagkukupur pa Allah Ta'ala sabab yaun kanila in sandata makusug, yaun kanila in pakukus makusug. Unong sanjata makusugyan, unong pakukus makusugyan, ma'allazina taqaw. Amo na yung mga sila
Di mutas day nga kabayaan sin Tuhan. Himinang sinda akan iwan lumayo siliangan. Inhiminang sinda akan liasan niya ing kabuhi niya ibang kamatay niya. Inhiminang sinda akan magpaulong siya tuwa patuhan iwan magpala sa patuhan. Intimang kis day nga mangi damikyan magpatawang siya patuhan magpakapi siya rin paulang subhanahu wa ta'ala. Di na siya rapian sin bagay niya, di na siya rapian sin kampung niya, di na siya rapian sin mapuukan niya, may ta. Sabab apabila inapangita sin gumapi ka niya, magmula siya, gapian niya na muna imbaran niya. Allah subhanahu wa ta'ala, gapian niya, tabangon niya, dahil nga dunya sambil paadlaw akhirat, in mga sila muttaqin. May ta sila tabangon, may ta sila gapian, inna Allah yuhibbul muttaqin. Sa bunal tu din Allah Ta'ala, kalasahan niya, imbar iman usog, iban bar iman babae, may ta himinang sinda akan nakabayaan sin Tuhan, limayo daing halihangan, daing daha kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, habuk masyadi matungin habuk usog. Ja'a rajulun ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di matungin habuk usog harap pajunjungan alaihi salatu wassalam. Pasa'ala bisu'alain. Pagdatong niya, hipusman, ampa siya nangasubo hajunjungan, sindua pangasubo. Pakala ya Rasulullah. Dahil nga mga pangasubo na panagnaan, ayun nasi ahabbu ilallah. Sisiu imbang sa manusia kalasahan sin Tuhan. Manusia dua, bang bukun usog babae. Dia umbiak gihanapan sin tao. Amin pamarintah demokrasi gihanapan sin tao. Impiapan dari sin Tuhan dua, usog da iban babae. Gihanapan sin pamarintah demokrasi. Fakala ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah. Isiu in anak po Adam kalasahan sin Allah Ta'ala. Sin Tuhan niya. Mga anak po ipagpangasubo na to dumadlaw. Kalasahan da ba ako sin Tuhan sin dumini? Kalasahan da ba ako sin Tuhan sin konsum? Kalasahan da ba ako sin Tuhan? Mapatay ako ini halaw. Kalasahan da ba ako ni sin Tuhan? Atawa bang ako mapatay, kaastulan ako sin Tuhan, kaastulan da sin tao, kaastulan da sin hayop, kaastulan da sin katanpi panjari. Waliyadu billah. Usog marayaw in tao ini. Sakalin usog marayaw rikato, di pag-ukon. Buko sa ito di pag-ukon, ay pa siya kiugdan. Bang siya kiugdan mga to. Ambuk punglo na siya. Na, uno yan to ang injawab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hausog ganarul ini, hausog pilihan ini, in manusia kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, anfa'uhum linnas.
amo hindi siya makadirihil kamudaratan na pagkahin niya. Makarihil siya kamumpaatan hakabuhi, makarihil na siya kamumpaatan hakamatay. Ito'y puno yan. Hataw buhi, nakarihil na siya kamumpaatan, di mana si mumpaat karyawan. Hata umiatay, nakarihil na siya, maitan, patay na. Maita, pag-ingat niya ito na nawapat, way na siya nakaagad, papubulo, way ng katantan, tambahayangon nila kain. Dumuha sila, pasampayon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyaon tuan, misan mo hipaji, di damaka. Dari mo mga tuan, mga kamu mapu kami ata ini, nawapat nila siya niyo, nawapat ng kampung niyo, nawapat ng ama niyo, nasambahayangon na to. Ang natuanin lagi, kamu na jalaw na pa tuan, kamu na jalaw na pa imam. Sinlas na yaon, sumambahayang siya kan ama niya, sumambahayang siya kampung niya. Mataud na lupas, kamumpaatan, wala da kiarihil hakabuhi, wala da misan kiarihil hakamatay. Wala da kiarihil hakalamma. Sabda sinjunjungan alayhi salatu wassalam, di niyo karihilan sin intaw katanta, nalaumbay muri, adlaw-adlaw ri. Nakawa, karihilan niyo saan dayaw. Karihilan niyo saan kamumpaatan. Nabihaw to, ni magpangdihilin tao kamumpaatan. Sin sa dyan ipangdihili, makapangdihil dayan sin, amurain tao balabi-labiharin sin niya, iwan sin na mamarinta. Ang paahum linnas. Makarihil siya kamumpaatan, pajasad sintauyaon, panyawalihan sintauyaon, pakabuhi sintauyaon, pakamatay sintauyaon, makarihil siya intauyan taumarayaw patuhan. Bang siya marayaw na patuhan, marayaw na siya papagkahil. Bang siya marayaw na papagkahi, marayaw na siya pakatan pia panjari. Sababing katan pia panjari ini para kaniya. Pangasubuhi karo, ya Rasulallah. Ayul a'mali ahabbu ilallah. Na unoy sablong na ya Rasulallah inhinang, bang mahinang kalasahan siya sintuhan asabab sininang yaw. Tayan tuan. Di dahil pagpangasubusin taon na hinang niya singkain na mahinaat, sindum yan, kingkonsum, bang uno na. Kanak sa handa kasintuanin na hinang niya to, kaastulan. Imbar iman usog, imbar iman babae, ilyalawag hinang, bang niya mahinang, kalasahan siya sintuham, kalasahan siya singkatan, kalasahan siya singkatan piya pandari. Kataud saan siya lupasan. Maita, himinang siya, di dahil kamumpa at pabaran niya. Maita yan to, sa wala niya iya kading kabayaan sito. Na, unin beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hinang bang niya mahinang. Kalasahan na siya sintuhan. As-surur. Sururun tudukhiluhu ala kulubin nas. Kuyag. Kuyag, hipasud sintao pajantong simpagkahinayan. Niya din yung pagpasud yan. Ay mo saan mapasuda kabayaan mo. Bukun ikaw naghinangkay mo, bukun da ikaw nagpapanjari kaniya, in makapasudahan, amura in nagpapanjari kaniya. Kamu yan mga tuwan. Inang, bang mo mahinang, kalasahan kau sintuhan, makapakuyag kau hatao.
Sing kuyag bukon kabayaan mo, kuyag kabayaan sinallahu ta'ala. Biyaon mga anak kapubalis ka, kuyaganin taubang niya mapaso sa impagkahinia. Kuyaganin taubang niya kaakalan impagkahinia. Tayo mga anak kapu. Ayat timbiyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In ayat, kalasahan sin Tuhanin nagmamabuga, himinang sinda akan kuyagan, tumangkis ding aliangan mabuga hamul ka sin Tuhan. Hinda siupa, wallazina hum muhsinun. Iwan si mga sila muhsin. Al-ihsanu ilallah. Marayaw sila patuhan, biya din indagputsin dayaw, anta budallah ka annaka tara. Pagtagipon kau patuhan, tanto hatuod ki kita kau. Iwan tanto haki kita mo. Sabukon kita si mata mo, kita si jantung. Indwayat tu, tanto ha, aula-aula tanto haki kita niya. Dahil nga sabab yan, nakawidda indayaw simbar iman usog, iman bar iman babae, harwa na sabut. Inna Allah yuhibbul muttaqin. Sa bunal-bunal tuod kalasahan sila Allah Ta'ala yung mga muttaqin. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Sa bunal-bunal tuod in Allah Ta'ala. Kalasahan niya, in nagmarayaw patuhan, iwan nagmarayaw papagkahin niya. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haupo. Bang nato kabaubuhan, taming di nga katanpit na. Uno yan mga tuwang. Inna sya'ida liman junnibal pitan. Mga anak ka po, wala kaya pipitnahan ng gumi, wala kaya pipitnahan ng manusya, ya simpit na masa na to. Hamasa na to ini sa taod-taod mangi. Hamasa na to dahil sabihin sa taod-taod karayawan. Na insabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, asal da kau hamarayaw, sumagawa, bang dumatong impit na mahinang mo ini, inna sya'ida liman junnibal pitan. In masanyang hakabuhi, iban masanyang ha kamatay, amo na yung mga tao, lumayo sila, tumapok sila, tampanan nila, injasad nila, iban sinyawalihan nila, ringapit na. Dahil nga sa barang mangi, nayari nakita niyo na kuldon si mangi, sa nag-uyuming tao, naglalami-laming tao, nagduruyag-duyaging tao. Diya din indagbos. Inakisim mga sahabat kato tanim. Sahabat, nakapaglundang panon sila masasin na. Kapag ibadat, iba nakatanda. Ida aradtum an ta'isu ajijan, sa'idan pa'alaykum bi amrain. Bang kamulong niya mabaya. Sining kabuhi niyo, honorable patuhan, masanyang kamu patuhan, baugbugin niyo sa denduan. Pahukutan niyo sadya, yung kabuhi niyo, ibang kamatay niyo ron harwa ini. Uno yan. Al-imanul qawi. Amo na yung pamarat saya makusog. Amo na yung pagtuhan makusog. Imasa na to ini, malam may pagtuhan. Yung pagkaon makusog. Yung pag-inom makusog. Yung pakayan makusog. Yung ginhawabaran makusog. Dumadlaw nagja-jogging. Dumadlaw nagpa-practice. Bang man lumaggoing baran, bang man lumaggoing bukton, bang man kumusugin tuhod,
Bangman kumusugin urat, sarawa malamma hapag-iman. Ang pabiyayta sin Allah Ta'ala panabi, biyayta sin Nabi Kato, al-mu'minu kawi khairun in bariman makusog. In pagkabariman niya, siya in kalasahan sin Tuhan. Siya in taumarayaw patuhan. Papaamalan niya ito. Hikarua, ala amalu salih. Di papalupa sininang marayawhan tara na tuiban sin Tuhan. Pusun na to na inhinang marayawhan tara na to magkahi. Hakutika di na to hinangun in karayawan. In marayaw hipapahinang sinallahu ta'ala kato taniyo. Hinang yan kurik minus rung. Taniyo mga anak kapo. Ihanin ang tanyo. Ang miyad timbeta kato, intam panday hapit na, pakusukan pagtuhan mo. Intam panday hapit na, amalin papaamalan kay mo sintuhan, haatay mo, harila mo, hapito ang gautabaran. Amo yan, imbaugbog simbar iman usog, iwan bar iman babae, magpida-pida na, ingkahalan si manusia, inwal na si manusia, di sila magpinda, ding hawal na iwan ding kahalan kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhir. Pakakkalun, patutuhon, pasanyangun sinallahu subhanahu wa ta'ala. In pangatayan si mga bariman, hamarayaw kabayaan siya. Way makataabit kanila isiusu manaabit. Way makaabi-abi kanila isiusu mananaabi. Sarawa doon sila hapanaabiti kabayaan sinallahu subhanahu. Mga anak ka po, hadisul quds. Ya abdi, abdi ajkuruka wa tansani. Sinallahu ta'ala hadisul qud piatum tuminipon niya. Tumarayaw. In ikaw yan ipon takaw. Sabukon takaw hinang ipon hina takaw. Kalasahan takaw. Azkuru ka wa tansani. Matumtum ako kay mo. Takawa, liulupa mo ako. Yan impalman sin Tuhan. Abdi azkuruka wa tansani. Ipon ko, matumtum ako kay mo. Malasa ako kay mo. Dihilan takaw, panyapi paglasa mo ka ako. Da, liw pamura ako. Kaya kay mo, pabukon kabayaan ko. Tuan nanamon na to, napabaran na to, pakaniya. Inni matihil kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yusal na to pakain. Yusal na to nagtumtumkan siyo. Yusal na to naglasakan siyo. Abdi ajkuru kawatan sani. Ipon ko. Kalasahan ta ko. Matumtum ako kayo. Sakawa, liw pamura ako. Abdi asturuka wala taksani. Ipon ko, tiyampanan takaw ring hamangi. Sa di damisan ko mabuka ka. Di damisan ka mabuka ka ako. Sintampanan takaw, protektahan takaw, dahil nga makasipog dunya, iman makasipog adlaw akira. Pasandong ako nutuan, mga unong nakawrong na yan. Imbar iman, doon na sila kabayaan sinto. Naipon ko, abdi tumtuma. Ako'y nagpapandari silang itiwan lupa. Way makapagbaya-baya silang itiwan lupa. Ako na tumtuma ipon.
ilangit nagtatarad permit din kako. Ingumi nagtatarad ijin din kako. Indarat nagtatarad ijin din kako. Inipon kuri marad timatara din halangit puluhan sila. Inipon kuri marad nagtatara din lupa tunon sila. Inipon kuri marad na kabayaan sintuhan timatara din darat ijin sintuhan lumuson sila. Lumarawa maulong da ako kayo. Maulong da ako ya ipon ko. At ding maulong da ako kayo. Di ko na yadto permitan, di ko na sila ijinan, walakin uakhiru waktaka wa ajalak. Dito na hawakto, kaya sulat kayo mo, iwan dito na ajal, kaya sulat kayo. Tanyo mga anak po. Na, unin biyayta. Wala buddalaka wali ghayrika alukupu bayna yaday. Ay mo kalupahi. Ikaw, iwan mo yari adunya, mangarap da kamu marika ko parman sinto. Narumi ni, lilingon na to. Amin manay kud na kaurumi ni ring Tuhan, harap mo na magtukan niya. Pasandong ako, nubang harap mo pakain. Kaimonta. Ay nakaw magpasandong singkatanta, pasandungon mo na hantara mo iban sintuhan. Wala buddalaka wali ghayrika alukupu bayna yaday. Ipon ko ay mo kalupan. Huwag nakapaguyan mo, umalupda kaw, iban mo. Patuhan mo. Pangasubuhan kau sindirihilan. Pangasubuhan kau sinnikmat. Bukon mahunit mag-asubo. Wayroon atul nimo. Inatul nimo baran mo. Inatul nimo simud mo. Inatul nimo anggaw ta baran mo. Mamay ta na singkata. Kaya sabab yan mga anak kapo. Ay kita niyo mutas di nga bariman usog. Iwan bariman baba. Kunin hinang nila yan. Kala sallallahu alaihi wasallam ar-rahimun. Kauhaan tagupat kajam di sila laulun magkasiwan maglasa. Liaul na tuhanin tao. Usog liaul na maglasa asawa. Imbay ta sinjunjungan alayhi salatu wassalam hadis niya inatud sin usog asawa niya kiyukuyakan ibadat. Inatud sin babae hawanan niya kiyukuyakan ibadat. Bihawon tuhan. Maita yadto. Sabab sin syaitan. Wayroon usog mabaya magdugal ha asawa niya. Wayroon babay magdugal hawanan niya. Sa maita siya nagdugal. Nakasibing syaitan ang unsuran niya. Nakakitain syaitan, way sanjata niya. Nakakitain syaitan, way tumabangkan niya. Nakakitain syaitan, way sanjata niya. Kabugaan doon ka. Way santaw mabaya magiluhala. Way santaw mabaya mag-ambulda. Sa may takyasuban na sintao. Way kabugaan sin syaitan doon ka niya. Sumud nga katan. Lalabayan sin ugat niya. Tadi yung mga anak po na abrahimun. Di paglaulon. Nakalidi laulon maglagsin pagkaon masarap. Makawi pa minigdeng habaya hapdi. Makawi pa baya hapdi da. Pula mo madtukaw ya hapdi magtakad ko katluan minit. Sambil pang kada. Diutasan na kong sin.
Pag-uwos mo pagkaon, pag-uhiharan, payahap din na kausa. Pagkasiwang paglasa, di makahapdi. Di da makauhaw, makatari. Maita, ganapang sintuhan dayaw. Yuhibbul muttaqin, yuhibbul muhsinin, kalasahan niya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Yung mga tao, continue yung paglasa nila. Di sila magdugal, masabar sila, mapatiag sila, daing ulungon sila. Kalasahan sila Allah Ta'ala. Bang sila kialasahan na sintuhan, palasahon Allah Ta'ala yung katanpi panjari kanila. Dahil nga sabab yan, sabda sinjunjungan, irhamu. Pakayan niyo ito din paglasa kabayaan ko. Nabiyaon tuan piyakay sinto yung paglasa kabayaan niya. Piyakay man sinto yung paglasa kabayaan niya, naglasa riyaon pagpunsum, banta. May, tadi na kinaraw ngarahon pa anli. Anli pikpik, anli tuhod, anli irhamu man fil out. Yung kamu katanta nyari akumi, lasahani, aula-ula na, yung kamu manusia. Yarhamukum fis sama. Yung katan hataas silangit, kalasahan ka. Na murah-murahan mga anak kapo. Yari kita niyo hapit na. Yari kita niyo mangi. Yari kita niyo huling zaman sa taod tatandasan kato. Sa taod-taod day sab karayawan kato. Ayaw kita niyo makawa. Buhaon si Shaitan Iblis, iwan sintindog niya, sa maun kita niyo timinggil pakaamuhan, pakawayaan sila Allah Ta'ala, dahil mga hikadaw hatta niyo, sing karayawan dunya, iwan karayawan adlaw akhirat, magmabuka kita niyo sin sarayaw-rayaw pagmabuka, iwan amalan na to, impapaamalan sila Allah Subhanahu wa Ta'ala, tubtub na rin to, signalan na ako sing kaput suwarayawon, ang buhok. Aming technician na mo yawon, hansam, na tubtub na rin to, salamdoan na mo ang mga anak apo at tiranan, magunay-unay kita niyo, kabayaan sila Allah Ta'ala, magbutok kita niyo pangatayan, magbutok kita niyo nyawalihan, magbutok kita niyo jasad, kapag butok kabayaan sin Allah Ta'ala, masanyang ingkabuhi, masanyang ingkamatay, masanyang inikawin, nas'alallah subhanahu wa ta'ala, at tawfiqa was sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin, wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla, fayattabi'una ahsana. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna, فإنك أنت خير الراحمين اللهم يا تواب تب علينا فإنك أنت التواب الرحيم اللهم يا كريم أكرمنا فإنك أنت أكرم الأكرمين اللهم يا عليم علمنا فإنك أنت علام الغيوب نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.